Веќе 5 дена возилата се блокирани на паркинзи на приватни шпедитерски компании низ целата држава. Причината е што не функционира системот Шваке, германски каталог за проценка на пазарната вредност на возилата. Граѓаните кои купиле возила од странство и чекаат процес на царинење, изразуваат загриженост дека не може да ги земат своите автомобили и се принудени да плаќаат дополнителни давачки. Tani e disa ditë automjetet mbeten të bllokuara në gjithë vendin për zhdoganim, pasi që sistemi operativ I vlerësimit të automjeteve të doganës nuk po funksionon dhe qytetarët ankohen se makinat e tyre kanë mbetur të bllokuara dhe paguajnë parking pa fajin e tyre. Од Царинската управа велат дека по овие доцнења системот се очекува да се врати во функција до крајот на неделата. Заменик директорот Мустафа Даути изјави дека од 2019 година Македонија има договор со германскиот оператор Шваке за проценка на вредноста на возилата, врз основа на која се пресметува царината преку онлайн платформа според годината на производство, обемот на моторот и бројот на шасијата. Тој рече дека хакери ја нападнале платформата, со што е парализиран целиот процес на царинење на возила. Kemi informacionet tona rezulton që është hakuar sistemi në Gjermani edhe domethënë kjo është arsyeja që neve pra për momentin e tim. Pra po thoni që nuk funksionon në gjithë ta vendet apo vetëm në vendin tonë? Tash unë mund të flas vetëm për vendin ton, pasi që ne kemi atë marrëveshje me atë platformë online, që pak më parë shpjegova. Për vendet tjera nuk e dim se disa ka që mund të kenë marrëveshje me ndonjë kompani apo se platformë tjetër online. Si doja bëni me këtë, duke qenë se faji nuk është I pronarëve të makinave, por I vetë sistemit, dhe ata po dëmtohen në një mënyrë duke paguar çdo ditë parkingun për vonesa. Po, kjo është një diçka të cilën pra ne e kemi biseduar dhe kemi analizuar. Informacionet që na vinë nga tereni, por atë edhe kemi marrë hapa konkret që me do e mos të gjejmë zgjidhje sa më shpejt, edhe kjo zgjidhje do të thonë do gjendet. Është një diçka që ka ndodhur për herë të parë, do të thonë me këtë kohë zgjatje, edhe me siguri që neve pra do të ulemi dhe të shohim se çka dhe si do të zgjidhet ai problem, edhe në këtë çështje që ju pra e përmendet. Според податоците на Царинската управа на Македонија, во првите 3 месеци од оваа година се царинети околу 16.000 возила, од кои околу 70% биле користени и увезени од Европа. Во 2025 година во земјава првпат се регистрирани 69.400 возила, каде доминираат возила од Германија, Швајцарија, Италија, Франција и Австрија. Властите велат дека покрај автомобили, во оваа бројка се вклучени и автобуси, минибуси, камиони и други моторни возила. Овие големи бројки покажуваат дека автомобилската индустрија во земјава е насочена кон увоз на стари возила од Западна Европа и со тоа дополнително се зголемува бројот на користени возила на патиштата.